Chairman. 2018 similar Tripura Hasteni political landscape selajagi thangmani Hasteni joto tongko songlukurok nugimanka aba hakino chung nugimanu Tripura motha as an NGO puila bobagra credit kishu manika de Burma bo sak baithang china habobagra sak baithang bo Tripura motha as an NGO ni puila form unka abun yaglona Tripura ni political landscape change mane no nugui tongoino Tripura sarok ni khorang ngi basana bagani Tripura motha ni party ni bobagra sak baithang declare khlairika abun yaglona aba hakino 2021 no first TTADC general election borok contest khlaino Tripura motha maximum number of seats wo borok G2 victory ingi borok 2021 no hafonga so mani ab joto hasan borok saimano aba hakina for the second consecutive times Tripura motha this time bo haino Tripura TTADC hapongo teushak sarkar asognan thangka ba asugui no tongka जों नुगै मानो थानायाव जतन सिउ हास्टे गनांगै पॉलिटिकल कैंपेन खालेमेन जों थानाय 12 एप्रिल नि सिगां न 12 एप्रिल लो इलेक्शन अंका 16 नो री इलेक्शन अंका अबनि यागलो 17 नो जे काउंटिंग पाइमनि यागलो न हान्यो TTADC नि इलेक्शन नो Tripura मथा लैंडस्लाइड विक्ट्री मानै 28 सीट्स नि बिजंग 24 सीट्स मानि Tripura मथा तैउसे एदिसे हाफंग आचुक मानि अबाइकनो मिया थानायाव जों नुगै मानका बबाग्रा साकबायथां साक हामिया फानो बिनि बेलाइनो सिवियर health issues tongmani bagai bo Tripura hasteo naijangmani yaglon tau fatar hasteo thangaine bini sakno kaham khaina bagai Tripura hastin joto tongo songlukurang surima bai bobagra director hamai tongo obagena chungmia bo hospital bed tongtuino Tripura TTADC joto elected MDCs 24 MDCs talk by virtually bo meeting khlaika ojande pale saika bachi noyongma ajaga wono obaga saklaimani yaglon bobagra announce khlairika 3 MDC stroke no nominate appoint khanya ni bagai sing miao nugiman ka CEM chairman of the council tai EM Kraksal borok appoint khlaijaka EM chini Chongjak CK Jamatia who is also the former CEO of TTADC tai former IAS officer bono executive member ni appoint khlaikam chairman Chongjak Bhavaranjan Riang MDC Bhavaranjan Riang no chairman ni Chongjak council ni aba hakino the most waiting time of no taikunia je Kwtal TTADC CEM sabu ungnai ni jotona khau chonglai Tripura solokrok nai changai tongmani obakina bobagra sakbaithang decide khakia tai jotto MDC stroke ni agreement bai no TTADC ni Kwtal CEM bomung Chongjak MDC Runel de Burma Belaino tamsana youth rock ni bag buzno zoro belaino energetic tam gangke chung nui mano tabuni generation ka Gen Z generation hai ke ba youth ni belaino contribution tongo joto field of politics so hundi social society hundi joto jaga hundi awon bagi Kwtal CEM Kraksal youth ni generation ni borok no manai Tripura hasan joto tongko songlo korok khatong thalaijak obahakino tini je tinjona appoint khajimani yagulono tini jora nibisungo miya saklaima haikino khumulungo aro jagao tini first assembly session inka first council session inka TTADC ho aro jagao sunugiman ka Kwtal chairman Bhavaranjan Riang no bini asuk thayo asuk rakha obakina Kwtal CEM Runel Devor mabo sungbobai sungtini khumulungo thangi bo kok salake bini first step CEM umani pore bini first developmental steps tamong na abrongti bo saiknarka bo puila water facilities tai health tai education infrastructure no develop khanin bagi bo saiknarka oba hakino tini je khumulungo meeting paimani aba council session paimani yagolo tabu TTADC 24 MDCs including CEM EM the chairman 5 sok pajak animkulugo nugiman khana log bhavan haikwa Raj Bhavan ni pulation ni jakmani tabuk log bhavan no
puilani TTADC ni Kwtal hapanga achukmani station paimani yaglono TTADC 24 MDC sok 5 sok pajak Agartala ni logbhavano oro jagatabu je governor Indrasana Reddy nalu bai malangani bagi sung saimono tini je station paimani pore khana tewaisa khumulung noi holo aro jagawo tewaisa oath ceremony haike samai tangmani panda aba haike nga thangai tung officially tai the remaining MDCs tai sabha sabono EM khaijana thangai tong abong gangkai buskangni je chongmari haike ba village council election paimani yaglosi tai remaining je MDCs tongmarok sabono EM post or sabno executive members ni post or department bagna abosung village council election man pore saimane phaidinga tabuk sing logbhavano faisok pajak oro jotto MDCs so faisok pajak bor baibosung jora manthe jo tomuno jora mang sing koksang saitong nai hainbagi nor chini khorong mai choiwe kreng nai tong তিনি ও সারিক জরাবো সিনি Honorable Governor of Tripura by sing joto MDC sini tini Chongjak nai sini borong chairman sir tai sini Honorable MLA sir sini sir Ranjit Dev Burma tai joto MDC rok tini phai sing malai peke tini malai mani bisingti sing bonus hike na rakaje tini sini TTADC council chairman tai CEM ni election nka এবং অরো যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান তাই সিএম যে চংজাক মানে অকগ্রক সালাইকেছেন এবং খনা যে সিনি সিএম তাই ইএম খরকসানি যে ওট টেকিং নাই ইংনা থাংতং অরো বন খবর বরতে হিনি সিং তিনি কাটসি মিটিং খাইপেকে ববাই এবং কাহাম আধা ঘন্টার উপর সিং ববে কাহাম কে কক সালাইকে এবং ব যেহেতু কাইসা লস সেক্রেটারি এপয়েন্ট খাইরেকা অকো হিসাবে swearing or taking ibagi bo omo next time bo singno visit khainai headquarter TTADC headquarter ro din salsa pura bo sini khumulung headquarter phai bo singbai malai pene sini TTADC headquarter joto officer we malai nai ebong joto adong bai bo taisa apru malai kaham hania kok salai ne heni bo saka te kaise bo omo bo kogreka bo sini headquarter ro visit khaimani yagulo bibinno je sini je khutinati tongmani যে ফান ইস্যুতে তাই যে গোবাংমা যে কয়েকটা পাহাড় এলাকা অঞ্চল রগ যে লামা তৈনি প্রবলেম যে স্কুল রগ এডুকেশননি যে প্রবলেম দমনে অমতি কাহামকে কক সালাইনে এবং বমব কক রেখা যে ব শিগরি খুব তাড়াতাড়ি ব ও এলাকা রগ ব দলাই হিন্দি নর্থ হিন্দি সাউথ হিন্দি যে দুর্গম এলাকা ব থাঙি সঙ্গে বাক্সাকে ভিজিট খাইনি হিনি ও 2-3 মাস মিসিং অম বসঙ্গে কক রেখা এবং কাহামনো মিটিং খাতিনি অসম স্যার দি প্রমোটার সেকেন্ড কনজিকিউটিভ টাইমস তাবু তাইসা হাপঙ্গা সমনি 5 বছর লাইথাঙ্গা তাবু বাহাই নিউ স্টেপ টুবু তংকা তা ডেভেলপমেন্ট লুকনি বানি নাইদি जों যে বিগত 5 বছর যে ক্লাইমে আংমানি তাকলায় 5 বছর ক্লাইনে এবং বিগত 5 বছর जों TTADC হাপঙ্গা দি প্রমোটার পার্টি আসুগি जों অনেক কিছু এক্সপেরিয়েন্স সংখা অনেক কিছু খুটিনাদি সেমাঙ্কা जों মানে एडमिनिस्ट्रेशन नो बाहायके तेबो काहामबाबे चालगनानि जे बुलंगमानि जे मिस्टेक लाइमानि अमनबो जों काहाम के तहे तै दुलै बाहायके तेबो नायथातो खाइ सिनि लुकुरंनि बागे बाहायके तेबो सामुं काहाम खायमान अमनो सिनि नाहारमुं एवं
लुकुरक बाय जेहेतु जों थानसानि फान्दाय कप्लायनि चंजाक हिसाबै जों जत प्रतिनिधि दंनिबो अमनो समाय जे जों सब समय लुकुरनि गाना बुझाय दंनाय सुखे दुखे आपदे विपदे जों बुझाय दंनाय एवं जे लिमिटेड फान्ड मामानि बिसिंतै अनेक रकम भाबे बोसोरकै डेभलपमेन्ट खायमान एडुकेशन न हन्दी दैयो हन्दी ताई हेल्थ केयर हन्दी बन्दी रकम भाबे जों सामुं खायमान अमनो सिनि नाहारमु एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंतै बुबाग्रानि चाइतो मुंबाय बा बुबाग्रानि नाहारमुंबाय जों सिनि तिप्रासा लुकुरकनि थिनां न हन्दी मौनि अकनो हन्दी जों सासा खायनो अमनो सिनि प्रोसेस दंनाय एवं समाय दंनाय हमबाय CEM रोकथाम बगे आसु बात बाकी समाचार है तम बगे लेखा कारण जिसी इलेक्शन में खैजे गया EM बकरे का कामयाब से जों जालो द आसा ज बहाय अमो अंकै सिनि मिया तिप्रामता पार्टी नि जे राजबारी युवा महाराजा अको वर्चुअल तंगमनि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तंगमनि आपनो कायसा सिनि अको जब पार्टी एज अको जे डिसीजन नाजाका जे ताबु चेयरमैन CEM ते खरकसा एग्जीक्यूटिव मेंबर चंगजांनाय एवं अ ताबु विलेज काउंसिल इलेक्शन परे न जे EM तंगमनि आपु चंगजाने नि कायसा पार्टी नि डिसीजन नाजाका मिया अमो बुबाग्रा बो मीटिंग तंगमनि बो वर्चुअली भाबे अटेंड तंगमनि बिनि चेयरमैन सिबो न मिया अ मीटिंग Zora kedegma na singlai more than 1 hours 2 hours na singman yaglo no tau finally all the MDCs of the ADC borok governor by meeting khaiban yaglo cox lam salaiman yaglo no tau paithago joto MDCs rok media rok by interaction khaiman yaglo direct khoroksa ke joto MDCs thangui tangbayo chung kok khnai makha katal CEM Sir Ronel de Burma bini kok ne bisingti boko kecharkha titi ADC hapangu katal ketawisha asukmani 5 years experience injak titi ADC hapung asukmani a mistakes rokno na sigi a je kemasak tongmarok je tamo development ni samutub ga chane abai joto samung rokno nai quality cheri taklai bisini taklai ni oje 5 terms je elect borok government form khaimani abno tei borok tebo dalbidal samuna krak sakthar munawai hapong asuna bag thangi tongna ni chung bin ko khanai manka ani inkulo nugi man khana tabuk bo ayango interaction payako tabuk 24 MDCs borok phaini tab khorsa thangi tongo obhakino khana tewisa noi holos mai tangmani panda hai ke ba te kaso official event na thangi tongo abo jaga bo sing chini khorong ni team ngai nai tonai lokorok no joto khapang tok de buk song no chung kathai kathang awai mong hai ke live broadcasting bikingti chung nong no phongnan bai sing chai togi tongo abun bagai norok tinin bagai asun ting tini ni je meeting mani asun orun paikha chung tamge khana tebo chung nong no je significant event na thangi tong morong chung phongnan chai togi tongo hain bagai no chini khorong bai choi kring nai tong hambai 2018 similar Tripura Hasteni political landscape selajagi thangmani Hasteni joto tongko songlokorok nugimanka aba haikeno chung nugimano Tripura motha as an NGO puila
bobagra credit kishu mani ke de Burma bo sak bai thang China ha bobagra sak bai thang bo Tripura motha as an NGO ni pule form unka abun yaglo na Tripura ni political landscape change mane no nugui tangoino Tripura sarok ni khorang ni basana bagani Tripura motha ni party ni bobagra sak bai thang declare khai reka abun yaglo na oba hakina 2021 no first TTADC general election for contest khai no Tripura motha maximum number of seats for G2A victory ingli for 2021 no hafonga so mani ab joto hasan lukorok saimano oba hakina for the second consecutive times Tripura motha this time behind Tripura TTADC hapongo teushak sarkar asugnan thangka ba asugino tongka jeng nugi mano thanayo joto no siu haste gnangai political campaign khalemen jeng thanai 12 April sekang no 12 April election angka 16 no re-election angka abuni yaglo 17 no je counting paimani yaglo no hanyo TTADC ni election no Tripura motha landslide victory mani 28 seats ni bisingo 24 seats mani Tripura motha teuse ADC hapong achuk mani obahikino mia thanayo sungnugi manka bobagra sakbai thang sak hamia phano bini belaino severe health issues tongmani bagai bo Tripura hasteo naijagmani yaglo no tau fatar hasteo thangaini bini sakno kaham khane bagai Tripura hastin joto tongo sunglukurang surima bai bobagra director hamai tongo obagina chungmia bo hospital bed tong tuino Tripura TTADC joto elected MDCs 24 MDCs talk by virtually bo meeting khlaike o jande pale saiko bachi noyongma ajaga wono obaga saklaiman yaglo no bobagra announce khlairika 3 MDC stock no nominate appoint khane ni bagai jing miao nugiman ka CEM chairman of the council tai EM correctional borok appoint khlaijaka EM ni Chongjak CK Jamatia who is also the former CEO of TTADC tai former IAS officer bono executive member ni appoint khlaikam chairman Chongjak Bhavaranjan Riang MDC Bhavaranjan Riang no chairman ni Chongjak council ni aba hakino the most awaiting time of no taikunia je Kwtal TTADC CEM sabu ungnai ni jotto na khau chonglai Tripura solo korok nai changai tongmani oba hakina bobagra sakbai thang decide hakia tai jotto MDC stock ni agreement bai no TTADC ni Kwtal CEM bumung Chongjak MDC Runel de Burma belaino tam sana youth rock ni bag buzno zoro belaino energetic tam gangke chung nui manu tabuni generation ka Gen Z generation hai ke ba youth ni belaino contribution tongo joto feel of politics so hindi social society hindi joto jaga hindi awon bagi Kwtal CEM koraksa youth ni generation ni borok no manai Tripura hasan joto tongko songlo korok khatong thlaijak obahakino tini je tinjona appoint khajimani yaglo no tini jora nibisungo mia saklaima haikino khumulungo aro jagao tini first assembly session inka first council session inka TTADC aro jagao sunugi manka Kwtal chairman Bhavaranjan Riang no bini achuk thayo achuk rakha obakina Kwtal CEM Ronel Devor mabo sungbobai sungtini khumulungo thangi bo kok salaka bini first step CEM umani pore bini first developmental steps ta mongnai abrong ti bo saiknarka bo puila water facilities tai health tai education infrastructure no develop khanen bagi bo saiknarka oba hakino tini je khumulungo meeting paimani aba council session paimani yagolo no tabuk TTADC 24 MDCs including CEM EM the chairman five sok pajak uninclude nugiman khana log bhavan haikwa raj bhavan ni pule sini jakmani tabuk log bhavan no puilani TTADC ni Kwtal hapanga achukmani session paimani yaglo no TTADC 24 MDC sok 5 sok pajak agartala ni log bhavan no or jagat tabuk je governor Indrasen Reddy Nalu by malanya ni bage sung saimono tini je session paimani pore khana tewaisa khumulung noi holo ar jagawo tewaisa oath ceremony haike samai tangmani panda aba haike nga thangai tong officially tai the remaining MDCs tai sabha sabono EM khaijana thangai tong abong gangkai buskang ni je chongmari haike ba village council election paimani yaglosi tai remaining je MDCs tongmarok sabono EM poster na sabno executive members ni poster na department bagjang abosung village council election man pore saimane finding tabuk sing log bhavana 5 sok pajak or jotto MDCs sok 5 sok pajak bor bai sing jora manke jo tomuno jora manke sing kok sang sa tong nai hain bagi nor chini khorong mai choi we kereng nai tong
তিনি ও সারিক জড়াবো সিনি অনারেবল গভর্নর অফ ত্রিপুরা বাই जों যত MDC সিনি তিনি চংজাকনাই সিনি বরমগোনাং চেয়ারম্যান স্যার তাই সিনি অনারেবল MLA স্যার সিনি স্যার রঞ্জিত দেব বর্মা তাই যত MDC রক তিনি ভাই जों মালাই ফেকে তিনি মালাইমানি বিসিংতি जों বনো সাইখনা রাখা তিনি সিনি টিটি ADC কাউন্সিল চেয়ারম্যান তাই CEM নি ইলেকশন নঙ্কা এবং অর যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান তাই CEM যে চংজাকমানি অকগ্রক সালাইকেছেন এবং খনা যে সিনি CEM তাই EM খরকসানি যে ওট টেকিং নাই উংনা থাং দङ অর বনো খবর বরতে হিনি जों তিনি কার্সি মিটিং খাইতেকে ববাই এবং কাহাম আধা ঘন্টার উপর जों ববে কাহাম কে কক সালাইকে এবং ব যেহেতু কাইসা লস সেক্রেটারি না অ্যাপয়েন্ট খাইরেকা অক হিসাবে সুয়ারিং ওট টেকিং নি বাগি ব অমো নেক্সট টাইম ব जोंनो ভিজিট খাইনাই হেডকোয়ার্টার TTADC হেডকোয়ার্টার दिन सालसा पूरा बो सिनी खुमुलुंग हेडक्वार्टर फाइ बो सोंबाय मालाय फैनाय सिनी TTADC हेडक्वार्टर जत अफिसार मालायनाय एवं जत आदंबाय बो ताइसा फ्रु मालाय गाहाम हानिया कक सालायनाय हनि बो साका ते काइसे बो अमबो कग्रका बो सिनी हेडक्वार्टर विजिट खाइमानि यागुलो विभिन्न जे सिनी जे खुटिनाटी तंगमानि जे फान इशु तै जे गोबांमा जे कयेकटा पाहाड़ एलाका अंचल रगो जे लामा तैनि प्रॉब्लेम जे स्कूल रगो एडुकेशन नि जे प्रॉब्लेम दमने अमति काहाम के कक सालायने एवं बो अमबो कग्रका जे बो सिग्रिन खूब तातरिने बो ओ एलाका रगो बो दलाई हिंदी नॉर्थ हिंदी साउथ हिंदी जे दुर्गम एलाका बो थांगी जोंबे बाक्साके विजिट खाइनि हनि ओ 2-3 मास मिसिं अमबो बो जोंनो कग्रका এবং কাহামনো মিটিং খাতিনি অসম স্যার টি প্রমোটার সেকেন্ড কনজিকিউটিভ টাইমস তাবু তাবিসা হাপঙ্গা সমনি 5 বছর লাইথাঙ্গা তাবু বাহাই নিউ স্টেপ সুবুই তংকা তা ডেভেলপমেন্ট লুকরनि बानि नायदि जों जे বিগত 5 বছর যে ক্লাইমে आंमानि তাকলাयो 5 বছর ক্লাইনে এবং বিগত 5 বছর जों TTADC হাপঙ্গা টি প্রমোটার পার্টি আসুগি जों অনেক কিছু এক্সপেরিয়েন্স जोंखा অনেক কিছু খুটিনা দি সেমাঙ্কা जों মানে एडमिनिस्ट्रेशन नो बाहायके तेबो काहामबाबे चालुगनानि जे बुलुंगमानि जे मिस्टेक लाइमानि अमनबो जों काहाम के तहे तै दुलै बाहायके तेबो नायथातो खाइ सिनि लुकुरंनि बागै बाहायके तेबो सामुं काहाम खायमान अमनो सिनि नाहारमुं एवं लुकुरंग बाय जेहेतु जों थानसानि फानबाय कप्लायनि चंजाक हिसाबै जों जत प्रतिनिधि रंनिबो अमनो समाय जे जों सब समय लुकुरंनि गाना बुझाय दंनाय सुखे दुखे आपदे विपदे जों बुझाय दंनाय एवं जे लिमिटेड फान्ड मामानि बिसिंतै अनेक रकम भाबे बोसोरकै डेभलपमेन्ट खायमान एडुकेशन न हन्दि तैयो हन्दि ताइ हेल्थ केयर हन्दि बन्दी रकम भाबे जों सामुं खायमान अमनो सिनि नाहारमुं एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंतै बुबाग्रानि चाइतो मुंबाय बा बुबाग्रानि नाहारमुंबाय जों सिनि तिब्रासा लुकुरकनि थिनां न हन्दि मौनि अकनो हन्दि जों साजा खायनो अमनो सिनि प्रोसेस दंनाय एवं समाय दंनाय हामबाय CEM रोकसानो बगे आसु बाद बाकी समाचार तम बगे लेखा कारण बीसी इलेक्शन में खाइजे गया EM बकरे का कामयाब से जुंजाल हो आशा ल अमो अंकै सिनि मिया तिब्रामता पार्टी नि जे राजबारी व महाराज अको वर्चुअल तंगमनि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तंगमनि आफ्नो काइसा सिनि अको जब पार्टी एज अको जे डिसीजन नाजाका जे ताबु चेयरमैन CEM ते खरकसा एग्जीक्यूटिव मेंबर चंगजांनाय एवं ओ ताउ विलेज काउंसिल इलेक्शन परे न जे EM तंगमनि आपु चंगजाने हिनि काइसा पार्टी नि डिसीजन नाजाका मिया अमो बुबाग्रा बो मीटिंग तंगमनि बो वर्चुअली भाबे अटेंड तंगमनि बिन चेयरमैन सिबनो मिया ओ मीटिंग Zora kedegma nasinglai more than 1 hours 2 hours nasingman yaglo no tau finally all the MDCs of TTADC borok governor by meeting haibani yaglo cox lam salaiman yaglo no tau paithago joto MDCs rok media rok by interaction haibani yaglo tere khoroksa ke joto MDCs thangui tangbayo chung kok khanai makha katal CEM Sir Ronel de Burma
bini kok ni bising ti bokok kecar ka titi ADC hapangu katal ka tayo siya asuk mani 5 years experience injak titi ADC hapang asuk mani a mistakes rok na sige a je kemasak tongmarok je tamo development ni samung tup ka chane abai joto samung rok no nai quality he cheri taklai bisini taklai ni o je 5 terms je elect borok government form khaimani abno te borok tebo dalbidal samuna krak sakthar mungnawi hapang asuna bag thangi tong ne sung bin kori khanai manka ani inkulo nugi man khana tabuk bo ayango interaction payako tabuk 24 MDCs borok phaini tab khorsa thangi tong obhakino khana tewisa noi holos mai tangmani panda hai ke ba te kaso official event na thangi tongo abo jaga wo sung chini khorong ni team ngui nai nai tonai lokorong no joto khapang tak de wo sung no chung kathai kathang awai mong hai ke live broadcasting bikhingti sung nong no phongnan bai sung site wi tongo awun bagai norok tinin bagai asun ting tini ni je meeting mani azun orun paikha sung tam ke khana tebo chung nong no je significant event na thangi tong morong sung phongnan site wi tongo hain bagai no chini khorong bai choi kring nai tong hambai